Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw agyaman kamyunay kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asidig ken adayo alang ipa ay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Ne, Rino anak, apay kay takalaang anagawid. Nasipgutan na. Nagatindog namin di pila di paradaan mamang. Kan sobra ti traffic. Sa bagay, agpaiso day ta nga ipagbagam, Rino. Uwan mamang, mabayagan ka lang arudan nagpilang agura iti jeep. Mabayagan kan tupay langan nakatugaw iti unog ti jeep. Gapo iti sobra traffic. Ay, kaasi ka mo't anak ko. Amo ka narigat na ita, tanapasarak mo't idi. Nga maamo ka nakarkaro itatad adun ti tao, estudyante, kanlugan iti kalsada. Agpaiso day ta mamang. Isang arod nga umapalak kadagiti adda motor na. Tanadaras da makadanon kadagiti lugar kayat da papanan. Ay na anak ko, uray na daras da makadanon iti papananda. Ngam delikado mo't taado dagiti madisgrasya iti motor. Mamang, dagiti lang saan nga ganan na di disgrasya. Ay na saan mo ang maibagaday ta anak ko. Talaga delikado ti motor. So abayami da. Uray mabayag ka makadanon iti papanam basta natalgad ka. Adayo iti disgrasya. Uwan mamang. Malaing kagpalasan tamangan tayon ton. Tapno masapa ka ang makainan na. Anya nga tatirik na ti adda ti motor na. Nagragsak siguro. Saan ka na makipila pa iti jeep? Kan saan ka madukutan ka po iti traffic? Rino! Siguro. Nagragsak no adda motor ko. Saan ako na marabya na kanain nga agawid? Rino! Ay, sapay ko matamad da anak mo iti motor. Rino! Itay ka pa'y kauawagan. Ha? Ni? Anya day di mamang? Itay ka pa'y anak kabatider dita. Maladaw kan anak ko. Anya ka di ayati pampanunutem. Kwa? Pasensya kan mamang. Jak mo tin nang agtibagbagam. Anya ayati pampanunutem. Nagadayo tinakaiturungan dagita matam. Ha? Ni? Awan mo't mamang. Adala na lagip ko. O sige nga ron mamang. Inaagpalisan tapno saan ako na maladaw di pagkadalan. Narigatan. Dandanin ti kasangay ni Rino lakay. Anya ka tati sagot takan kwa na. Awan nga agpaiso. Espesyal day tangal daw para ita anak ta. Iso arumbang lang nga espesyal mo ti regalo takan kwa na. Anya nga tayo ti regalo takan kwa na mabalin ng aramaten. Kinapudno na ada amok lakay. Hangam jak kayat aday jay ti itad takan kwa na. Ni, anya nga day ta? Motor. Motor? Agure ka. Mayat day ta. Ang mapay adi mo kayat nga iso ti itadtakan kwa na. Ay na, delikado ti motor. Saan ka di nga adu dagiti madamdamag tayo ang maak-aksidente iti motor? Kadyak kayat amay santo ni Rino kadakwada. Bakit? Apay nga minayakas ta ti panunot mo. Saan na mapasamak day ta tanaan nad ni Rino nga anak ta? Nabayagan nga agreklamo di anak ta. Marigatan nga agawid, gaputa atidog ti pila iti jeep. Kan sobra ti traffic. Kanayo na marabyan nga agawid. Makabannog samot ti kasjay, bakit? Sa bagay. Ay, uray pa'y. Talaga mabutengak. Ang mga noon niya pa'y ti mapasamak iti anak ta. O di ka sarita ta na imbag.
Bagbagaan ta kanayon nga ganad iti panagmaneho na iti motor. No bilang ta ipaayta day tagan kuana. Panunutak pa yan na imbag. Talaga ngamin nga agdwa-dwaak. Kan madanagadak. Bakit di kagdanag? Naanad ni Rino kunak lang arutin. Patsanak ka di. Mamang, Oh, anya day jay anak. Ada ka di ibagam. asidigan ti kasangay ko, mamang. Huwan nga rod. Ay naag kasangay kagaya man. Anya nga iti plano para iti day tangal daw anak ko. Anda ko makidawag, mamang. Anya day ta. Kaya't ko ti madan iti motor. Talaga nga minamarigatan ako na mapanidya pagkadalan. Kanayo na traffic. Ken, kastamot lang nagawid ak dito balay. Motor? Oh, kasla na dagsa na pagdesisyonan day taabanag anak ko. Saan ka di nga imbagakken ka delikado ti agmotor? Dakkel ti may tulong ti motor, mamang. Saan ako na marigatan ka po iti traffic. Ken, mas makaimpudak pa'y. Ngam ti kanayo nga agkommutak. Nadardarasak pa makagtang iti pagadalan. Pampanunutak laeng ti karadkad mo anak ko. Narigat ti biyag ita panawan. Rumbang laeng ti panaganad akanayon. Maawan ka diti sa bali na kayat mo anak ko. Awanin, mamang. Panunutan nyo ka diti convenience sa may pa iti motor kanyak, mamang. Dakkel na tulong day ti panagadal ko. Sige, panunutak pa yan na imbag anak. Naskan amayuman nga umuna day taken ni papang mo. Makatulong mamin daytoy iti ipapan ko iti pagadalan nang runa no sobra ti traffic. Ngam talaga nga da panagkadkad ni mamang gapu kadagiti madamdamag na adisgrasya iti motor. Jack na rod sinardunan ni mamang. Inkarit ka agan nadak iti panagmaneho no kas pangarikan taikandakon iti motor. Sa anak na rod anaawanan iti namnama manang. Agingga iti maysa nga aldaw. Sigurado ka din iti dayta kolor, lakay. Wen, amumot anang isit ti paborito a kolor ti anak ta. Huwag nga agpaisoan niya. Naimbaglaangan ta nalagip mo. Siyempre mabalin ayamot a malipatak dagiti paborito ni Rino. Sigurado ka di iti daytoy a desisyon ta. Wen, sigurado ang maragsakan ti anak ta iti daytoy asagot ta ken kuana. Ken kang runaan na. Masigurado kung agannad iti panagmaneho na iti motor. Talagang amin amabutengak. Amumot no kasano ka delikado ti motor. Mamin ano ayang ibagakken ka asaan a delikado ti motor. Lakit di tanaan na tagmaneho. Saan kang agdanag? Ta kanayon ko apating maanan ti anak ta. Hapay, sika, naanad kaya? Ne, siyak pa'y di kunam. Awan to pa'y ti oray basit la agarumyada na alak iti panagmotor ko idi. Pangas ka talaga. Ay sus. Sige garudan.
regalwantan iti motor ti anak ta. Happy birthday, anak! Ha? Naragsa ka pa nagkasangay mo, Rino. Agyaman na ka, papang. Mamang. Mala, umay ka. Adda sorpresa mi ka ni papangmukan ka. Ha? Anya day dyan, mamang? Basta, umay ka, anak ko. Alan, umay kan Rino. Mapantayo dyan likod ti balay. At dahil dyan ti sorpresa nga agor oray para kan ka. Agpaiso ka diti makit-kita, mamang? Papang? Motor? Nangisit ang motor? Amumi nga mi na paboritom tinangisit anak. Iso aday tati pinili mi akulor ti motor nga isagot mi kan ka. Kat sapay la ko mata magustuam. Kaya't ko lawan ay papang. Mamang, kat agyaman na kada kayo. Amumino ka sa nutirigat mo no da papapanam anak ko. Nang runa no da klasem. Ngam agbalin ka ko responsable. Aganad ka kanayon. Kan saan ko maanapartak ti panagpataray mo iti kalsada. Un mamang, ikarik. Agan nada ka kanayon. Kat ulitig tagyaman kada kayo kan ni papang. Ala, o sige, tinasaya at intay pa'y mangan. Nakasaganan ti makan para iti kasangay mo anak ko. Katapaman na malbas tayo amangan, mabalin mo tumutin nga itesting ti kabarbaro ang motor mo. Talaga nagpintas dito ang motor, papang? Siyempre, talaga pinili mi tinapintas para kan ka anak. Imbag man tayo manugot ni mamang, papang? Di na kaya tamadanak iti motor? Talaga di na kayat. Ang minaramit ko ti amin tapno maalukoy ko. Masyanak nga minin kan ka, akanayon ang marabyan nga agawid. Kan kastaunay ti bandog mo. Naimbag langan ta naaloko yu, papang. Namin ano nga min nga imbagak ni mamang at talaga kaya't kuti motor. Ngamsan nga manugot. Amumot siguro no apay adi nakakayat ang maadaan iti motor, anak ko. Un, papang. Kaputa talaga delikado ka, no? Ket saan na kaya't ni mamang nga may sagmakak? Nasayat mo tamaawatam ni mamang mo. Ang minaramit ko ti amin tapno maalukoy ko nga ikanda kay ti motor. So asapay la kumata kanayon nga aganad kay ti panagmanehom iti motor. Naawatam ka di. Un, papang. Ikari ka kanayon nga ganad. Siguradom laeng, Reno. Di mo kumaipaayan iti rason ni mamang mo nga agbabawi. No apay nga manugot nga ikanda kay ti motor. Un, papang. Di kagdanag. Ikarik dayta. Kat ulitag tagyaman kada kayo. Mamang, papang, ulitag tagyaman kada kayo. Talaga nagpintas ti motor a regalo yu kanyak.
Kat ikarik nga ganada kakanayon iti kalsada. Sapay la kuma, ta makatulong ti regalumikan ka, iti inaldaw nga ipapan mo iti pagadalan, Rino. Talaga dakkel tulong mamang. Takas iti nakon, sana ko na marigatan na makipila, tapno makalugan na kiti jeep. Ken, sana ko na maladaw gapo iti traffic. Wen, anak. Sana na maibos ti oras mo ang makipilpila. Kung saan ka na mabannog unay gapo iti traffic. Wen papang, talaga dakkelagin awa day ti para kanyak. Amom anak, maragsakan kami kani papang mo, ta magusto am unay ti regalumikan ka. Ket nasken met nga ipakitam kada kami, asaan kami ang nagbidot iti panagtalagmikan ka. Wen mamang, panagnikak kada kayo asaan kayo nagkamaliinig kandak iti motor. Amo mata narigat a desisyon para kada kami daytoy, anak. Ti motor ket saan laeng a simple a regalo, tandaanam dayta. Wen papang, saan kayo apayan? Wow! Grabe pare! Nagpintas matanday tabaro ang motor mo. Siyempre regalo kanyak day ti dagiti dadakkel ko. Napartak ka di matladay to'y ang motor. Wen, nga masapul nga ganada kakanayon. Taday tatiin karik kada mamangkin papang. Inkarik nga agbali na ka-responsable ti panagmaneho kiti motor. Okay nga rod pare. Amumat. Ado talaga ti madisgrasya iti motor. Nasaysayatan day aganad tapno saan ang maisagmak. Podno day ta pare. Napintas talaga. Pati kolor na. Amo da kami na day ti paborito ka kolor. Iso nga iso tintad da kanyak. Talagaan na patagkaunay kadakwadan niya. Podno day ta pare. Iso ang nagasatak. Takas kadakwada tinagbalin at dadakkel ko. Nabayag namin na panawan a kinumkumbinsir ko ni mamang nga igatangan dak iti motor ngam talaga asaan nga imanugot. Gayam, saan mat ang nagsarden ni papang ang nangalukoy ka ni mamang. Gapu tamakit-kita na tirigat ko asumsumrat iti pagadalan. Aging ga, iti napaanugot na mutlaan ni mamang. Iso nga idire nagaluandak iti motor, ingkarik nga agbalinak a responsable a motorista. Ididamo, jak pulos ida pinaay. Aging ga, iti maysa nga aldaw. Talaga nagmetag motor. Parpartakak pa eh. Jaski, pulis na kita. Parparandak. Isardan ko ti motor ko. Mabalin ka niya makita ti lisensyam kan registration ti motor? Sige ma'am, mabit lang. Atoy. Agyamanak, medyo napartak sa unay ti panagpataray mo iti motor Kasla agdardaras kan sa, sir. Ma'am, pasensya kayon. Maladawak nga minin iti classic. Iso siguro ajak na puta na pimartak ti panagpataray ko iti motor ko. Estudyante kagayam. Amom ka di a violation ti overspeeding iti kalsada?
Pasensya kayo, ma'am. Sana na maulit. Pasensyaan ka. Ngam kasi tinakon-akon, ada violation mo. Masapul ang matikitan ka. Ma'am? Masapul nga ipatungpal ko tilintag, tatrabahok dayta. First offense mo daytoy. Sige, ma'am. Awan ti maramidak. Tatalaga amat abasol ko. Anya na ito'y anak ko. Apay nga da ticket mo. Pasensya kayo, mamang. Diyak na puputan na napartagayam ti pa nagpataray ko itay. Isa na ti liwak. Ha? Overspeeding ti violation ko, mamang. Maladawak nga minan itay. Isa diyak mo tin naputan ng overspeeding ak gaya man. Daytaan ti bagbagak anak ko. Malagip mo ka di ti kanayon nga ibilin mi kan ka. Nga agbalin ka a responsable iti kalsada. Saan lang aparakan ka? Ngam para mo ti sabali at tao. Diyak malipatan day ta, mamang. Pasensya kayo talagan. Saan na maulit? Saan arabak day ta napasamak, Rino? Mamang, Kat, kasano nga rod day ta ticket mo? masapula bayadak ti multa day ti mamang. Tapno masakak ti lisensyak. Sige, ibagam ka ni papang mo, tamapan yun to bayadan inton bigat. Kat pangaasim ta saan mun nga ulitan day ta nga inaramid mo. Madandanagan ak tunggal amok nga agmanmaneho ka. Saan na maulit, mamang? Ikarik. Maladawak man na iti pagadalan. Makamuditan. Awan mo't siguro ti mayra na pulis ita. Awan ti makasipot kanyak. Partaka kung tagpataray ti motor ko. Masapol na sana ka maladaw. Nagmayat tagpataray ti napartak. Nagalis ti kalsada. Ti preno ti motor ko. Talaga nagalis ti kalsada. Matumbakon. Anyaya ti mapaspasamak kan ka. Itay payasaan ka makaid na. Diyak man amo. Manipod itay pimanaw di anak mo. Agtib-tib bayo akmutan. Ang mga nutila pang panunutan manen. Agtalag ka ka dito anak mo. Kasano adya kagdanag? Natiliwan di anak mo iti overspeeding. Kaya tasawon day ta, talaga napartak nga agpatpataray iti motor. Di mat nagkareadinan ulitin saan aya. Isa pagtalnam dito panunot mo bakit? Awan ti ka sa mapasama kita anak ta. Sapay lako mahlakay. Ni, anda umawag. Si kantimang sungbat. Sige, mabit laeng. Hello? Yes, siyak ta man ni Rino. Sino da ito eh? Nurse? Apay, anya tinapasamak? Diyos ko. Sige, umay kami adagos dito ospital. Bye. Bakit? Agsukat ka, darasam. Apay aya,
Kan, anya dyan ang agkwiti panakisaritam iti telepono. Mapantay tamot lang iti ospital. Nadisgrasya ni Rino. Diyos ko. Anya amat tanti kasto ang napasama kiti anak ta. Daytoy antay pagbutbut ngak. Anya ti ko na ti doktor. Sana nasayaat. Masapul ka no ang maputad ti kandikit at akyag ta anak ta. Taiso tinakaro ang nadangran. Anya? Ay, Diyos ko. Kaasibot ti anak ta. Gamiman no gutaklatan. Tati napatag. Si bibiyag ni Rino. Ngam, kasano amaklon ti anak ta tinapasamak kan kuana. Narigat na ito'y para ka ni Rino. Awanan ti maaramidan ta. Tinapatag kunakmadan. Si bibiyag ti anak ta. Ngam, kasano nga ibagata na ito'y intun makapuot. Jakam mo. Nga masapula sa portaran ta anak ta. Saan ta baybayan? Uwan, masapul nga agbalinta na tibker. Agtitinulong tayo. Tapno malasatan tayo na ito'y apanubok adimtang itibiyag tayo. Rombang lang. Di tayo umibot iti Diyos. Iso lang ti makatulong ka na tayo. Mamadak nga dapay plano ti Diyos para iti pamilya tayo. Uwan lakay. Amok akabaalan tayo na ito'y apanubok adimtang kada tayo. Adaasi ti Diyos. Kalaat dagiti pasama. Ngam ammo kabasol ko, iso ana aksidente a. Kasla nagtupak kanyak ti langit, idinaamwa anaputod ti kannigid at akyag ko. Iti pa naglabas ti aldaw, ininot anaklon kumatlaan ti amin. Iso na laeng tamay sa akon a PWD. Kaya't kung aruhod a palagipan dagiti padak na agmut-motor, naaganad kayo kuma, tunggal adda kayo iti karsada. Saan ang maidibak na adu dagiti napasamak nga aksidente ti motor, gapu iti saan anaannad a panagmaneho. Daytoy apadas ti Jactopulos malipatan a napasamak, idi kabanbanwaga. Nam ita, naragsakakon, kaduak ti pamilya, kat adamoten dua nga anak ko. Tuy pagayam mo, pudno anagkas ang tinapasamak kan ka, idi kabambanwagam. Kat amo ka sa anakas ka rin na amalipatan, nang runa kat napukaw mo ti maysa at akyat mo. Namnabang aranak met, tanaibagamay ti surat mo, anaragsak kaitan at kadwam ti binukal mo a pamilyam. Amo ka nagselbi nga adal ti pakasaritaam, kadagiti na esem na agmotor. Tapno agdoble annad da kuma, iti panagmut-motor da. Alakastan pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo. Nagsarding ti istorya ita, ngem ti biag ketag tultuloy. Tinapasamakit san laeng nga pakasaritan, no dikit leksyon namang tulak iti tao nga agbalbaliw. Into nagsubli tayo, adadupay ti panagsubo kamasapula sa lakniban. Ti masakbayan ni Ilocano Radio Drama,
agdengdengag kami dito agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asidig kenadayo, anangipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Oh, Eman, kaano nga iti sumaro na alaban mo? Indon sumaro na Domingo. Iso dire-diretso ti training ko, Jackie. Ha? Anya ti kuram, Eman? Ada ka di madi ngayong bagak? Inawagan na ka diti, Jackie? Saan ka di nga imbagak mo't kan ka? Awagan na klangan iti Jake. Sana, Jackie. Anya ka mo't kan, Eman. Namin anon nga imbagak kan ka dayta. Gaya man niya. Pasensya kan, Jackie. Inulit naman nun. Jake ko naman. Sorry. Jake Gayam. Pasensya kan, Jake. Kasta, tiyak kaya to na mangigan pa iday tangawag mo kanya ka. Laglagi pom. Jake, tinagan ko. Wen, Jake. Wen Gayam, lalaingam di sumaro na laban mo ha. Agbuya kat no mangabak ka, ilibre kanta iti merienda. Wow, ayos Di kagdanag, Jake. Lalaingag. Iso nga isagana mo day tam merienda nga ibagbagam. Naglastog ka talaga. Oy, saan nakalastog? Confident aklangan niya. Husto day ta nga imbagam. Kasta ti maiparbong ang mindset mo. Basta lalaingam, Eman. Eman, di mo itulok amasit gan na kaday kalaban mo. Uwan gagpaiso, Eman. Isa ka na di counter mo, Eman. Counter! Uwan, sige, Eman. Di mo'y kandiditsyon sa data kalaban mo. Laban, Eman. Counter attack, Eman. Sige! Coach, masuro na kiti style na. Di kagpaabak, Eman. Agtalag ka iti kabalam kan iti training tayo. Uwan gagpaiso, Eman. Agkalog kay ti kabaalam. Saan ka ngagpapaabak? Kabaalam nga abakan dayta. Wan, Eman. Hosto ni Jake. Kabalam day ka. Kaslang marigata na, coach. Agresibo lao na iti kalaban ko. Ay na, kabaalam dayta, Eman. Di ka agdwa-dwa. Dumgag ka kan ni Jackie, Eman. Kabalam day ta. Agtalag kag iti kabalam. Agtalag kami kan ka. Iso arumbang lang agtalag kamot iti bagim tap numagunod mo. Tibalige! Naglaing ka talaga, Eman. Napatumbam di kalaban. Siyempre, Jake. Insagana ka talaga day di alaban na niya. Grabe. Nagdakkel ti improvement mo, Eman. Di counter mo. Talaga nga effective. Agyaman ak, Jake, ha. Dakla tulong dagiti tips ko ni coach. Amo mo tada kayo adwa kan ni coach ti inspirasyon ko iti pan nakibakbaksing ko. Deserve mo dayta, Eman. Dakkel at tulong di pa nag-focus mo iti training mo. Iso na nga ba kay tilaban mo ita? Agyaman ak, Jake. Bilibak iti determinasyon mo, Eman. Amom ka di. Itay madama ti laban. Nang runa itay nariknak alapig samot ti kalaban ko. Pinanunot kayo lang nga doon ni coach nga day ti babatilona. Kaday jay. Pimig sa ti pakinakim ko alumaban. Aging ka na nga bakak. Amumot nga da kami lang dito'y parakin ka, Eman. Agyaman nak kada kayo ko ni coach. No saan nagapo kada kayo? Nalabit adyak na nga bak. Amumot atim tayo. Agtitinulong tayo. Iso di kag danag. At adda nalalay nga kadagiti sumarsarnupe alaban ko. Agpaiso day ta, pare. Padaanam. Adu pa'y tilaban mo adumteng. Masapula ka na yun tayo nakasagana.
Anya ngay. Di mo tadautan ko ken ka merienda. Gaputan na nga baka. Ni, huwag nagpaiso niya. Oh, mapanta na. Adamot burger di takanto sana ya. Wen, mabalinin day jay. Basta adda palamig na. Kumusta mo't tilaban itay ni Eman, Jackie? Okay mo't nanang. Nangabak nga rod ni Eman. Agpaisaw. Hay, nagsayatan ngay. Anyaya ti sikreto na. Kasano ang nangabak. Sobrang amin di kinagagat kan dedikasyon na iti training na nanang. Talaga determinado ang mga bak. Kan agbalin ang nalaing abuksingero. Ay, naimbag ma, tada nagmamaayan amin abannog kan sakripisyo na. Kasanungay anatulungam jagayam mo anak ko. Suporta lang nanang. Kanayon ko akaduano da training na. Kan siyempre, adda ni coach sa kanayon ang mga lalay kan kwa na. Ay, nasaya at mo't anak ko. Dakkel abanag jay adda dagiti tao amang tultulong kan kwa na. Amom ka day, nga adu dagiti nasdaaw iti kinalaingan ni Eman nga agbokseng. Lumatlatakan ni Eman. Wan nga rod nanang, amok day ta. Ngam ni Eman, nagtalinaad anap kong baba. Saan ang nagbaliw apulos? Simple nga minatao ni Eman. Kan nakafocus at talaga iti tartari gagayan na iti biyag. Nasaya at day ta anak ko. Sapay kumata agbalin nga inspirasyon iti kaadwan. Nagruna dagiti agtartari gagay nga agbalin analatak abuksingero. Ay, makaparagsak mo tinagbalin ang tigayem mo, anak ko. Wala nang, kat ipanpanakil ko talaga tigayem ko. Ala, mangan kang arudan, ta aginanaak man biit. Nabanugak ka nagdalos diti balay. Sige nanang, agyamanak. Ay, idalimanak munton tinagapwa, maapaman amalpas ka amangan anak ko. Aginanakan tumutan, tadapay sarak mo inton bigat. Wan nanang, siya kunti makamu ditoy. Ingkay aginanan tanay, rabi mo ton. Manipud iti nang rugi ang nagboxing, makitaan ti kinagagat kan panagayat na iti sport asinarek na. Kaubingak ni Eman, kat manipud iti, nagbalin kamin anasinged iti tonggal maysa. Iso akanayon ang nakasuporta kan kuana, anyaman ti tartarigagayan na iti biyag. Unela na demang ni Eman, iso ada kamin kaninanang kan ti coach na tinagbalinan a pamilyana. Day tatimay sa arason, no apay akanayon, a nakasuporta kami kan kuana. Oh, anya nga Eman, kumusta ti training mo ita? Kasla na banbanog ka unay ah. Talaga nga niya kagkagumaan mo ni coach tag training ita. Gaputa, napigsa ka no ti sumaro na makalaban ko. Anya? Ada gusto maruno alaban mo? Talaga mo ta. Agad, anya nga iti plano yung kan ni coach iti pa nag-training mo? Masapol ka no nga i-adjust mi di strategy ti laban ko.
At dadag iti baro a technique sa kayat na nga inayon iti game plan mi. Wow! Astig! Exciting data ah. Kahit anyangay ka no dagiti a techniques. Kayat ni coach nga ag-focus sa kiti footworks ko. Ken si putak ti garaw ti kalaban. Ti kayat na, agbalinak nga unpredictable iti rabaw ti ring. Ayos! Ngam, intense at talaga data. Ngam, amok, kun amo ni coach akabaulam data eman. Dakkel ti pa nagtalakmikan ka. Thank you, Jake. Nagdakkel at tulong ti support tayo kanyak ni coach. Adda kami lang dito'y para kan ka eman. Nada masapul mo at tulong, di ka bumdeng amang ibaga kada kami. One Jake, among kada may saka nga inspirasyon ko. Ngamin, kanayon ka kadwa kadag iti trainings ko. Tapno, mapaksat kun to ti kalaban. Amo mo't atim tayo san ka di. Amok data Jake. Iso nga ikagumaak ti mga abak iti sumaro na laban ko. Para kada tayo ti magunod ko baligi. Kasta, laban na laban. Oray anya ti mapasamak. Adda kami lang dito'y eman. Anyay, agmerienda manen kalpasan ti training mo. Wala Jake. Orayan nak. Amam Jake, adaman pa nagdanag ko iti sumaro na laban ko. Awan pa nga minapulos ti abak ti makalaban ko. Anya kamutan eman. Si Kapay. Aman Jake, pwera ngaw. Talaga ka noon nalaing kan awan pa kawanin na itiring ti sumaro na makalaban ko. Iso akas na marigata na kamampanunot. No kasan nung abakik to ti kalaban ko. Awan ti rumbang nga pagbut ngam eman. Ipakitam kan kwa na arumbang nga iso ti agbutang kan ka. Kabaalam dayta. Diyan ka mo Jake. Sa balit agparparig na kanya kiti sumaro na laban ko. Kaslag kurang pa iti training ko. Tap na abakik ko mati kalaban. Eman, amo mino niya ti kabaalam. Amo mino kasano ti kinapigsam. Ti determinasyon mo. Kano kasano nga ipapay mo amin na kabaalam iti tunggal laban mo. Agyaman na kiti panagtalit kan suportayo kanyak Jake. Kasla, ma-pressure ak ngamin. Pressured ka man wano saan. Amo nga ipaay mo amin na kabaalam iti dayta laban mo eman. No daman pa nagdanag mo, normal lang dayta. Di mo itulok a kontrolan na katibutang mo. Aramatom dayta, tapno nakarkarong agbalin ka na tibker. Uwan Jake, sana bale, tamok nga da kayo lang di tamang suporta kanyak. Kayan kang runaan na. Amo ka din nakbaybayan ti Diyos. Tulungan nak. Tapno, may sagana ka na yung bagday ito alaban ko. Kabaalam dayta eman. Panunutom at challenge dayta kan ka, kan ititim tayo. Saan laang apara kan ka ti baligim, no di kat para ititim tayo. Pud na day tanging bagam Jake. Isong ay sagana kiti gusto ti laban ko. Masapul nga agtalikak iti kabailak. Kasta, laban lang alaban, eman. Day, apay nga itakala ang asumangpot anak ko. Kinaduak nga ni Eman ang nag-training nanang. Ay talaga akalayon kayo nga agkadkadwa. Saan kayo nga agsinsina, Apolos? Wan nanang, naragsakak nga namang supsuporta ka ni Eman. Napatag titunggal training kan laban na para kada kami. Ay sa bagay, maawatak ba't di anak ko. Sipod pa'y talaga kasta kayon ka ni Eman. Oray idi saan na pa'y anasumok ti panagbukseng.
Talaga anasingad kayon iti tunggal maisa. Ay, no saan ko lang nga mo alakyan ka. Mga no panunutak pa yan, nga adda pa nagayat mo ka ni Eman. Ha? Ninanang mo't, tila'y bagbagano. Agpay sumat anak ko. Makit kita kan marikriknak nga may no kasano kapatagkan ka ni Eman. Ngam, awan ti imposible anak ko. Si kalaang ti makamo no anya talaga ti kaririknam para kan ni Eman. Basta ti makunak, adak lang dito'y anak kasuporta kan ni Eman, nanang. Kahit kumusta mo ti training na ngay anak ko. Nakarkaro ti pa nag-focus na ita, nanang. Medyo nadagsan nga minti sumaruno alaban na. Tawan pa'y abak ti makalaban na. Ang mararamidan na mo ti amin na pa nag-training. Tapno maipangabak na ti sumaruno alaban na. No kasta, ada pa nagdwa-dwa na iti kabailan na anak ko. Natural lang siguro dahi tarik na nanang. Nang runak at napigsa ti sumaruno akalaban na. Ikagkagumaan na mutkit di alablabanan ti marikrik nana. Takayat na talaga ti mga bak. Sa bagay, no siya kamay sa maawatak ti marikrik nana. Ti importante, maipakita na ti kinatibkar na kan ti determinasyon na. Ibagabkan ko ana, nga uray na pigsa ti kalaban na. Kabailan na ti mga bak. Wala nang, kasta nga ron ter aramidok. Kanamo ka na pigsa ti fighting spirit ni Eman. Ay, sapay lako mga road. Ta saan ang maaw-awanan itinamnaman ni Eman, anak ko. Talaga ang makabannog. Grabe ba't naman ti training mo ita, Eman? Siyempre mo ta, Jake. Masapol ti kastoy training. Tapno, may pangabak ko ti sumaruno laban ko. Saan ka kadi ang mabanbanog? Nalabos sa mo tanter aramido pa pa nag-training. Amok day ta. Ngam, kasapulan. Sana rumbang agliwayak. Nang runak at napigsa ti kalaban ko. Amom, biliba ka talaga ti determinasyon mo, Eman. Para kadagiti arapahap tayo day ti Jake. Isang masapula pagtrabaho ka na imbag. Saan mo ko mga isakripisyo ti bagim iti kastaunay? Adamot limitasyon ti bagim. Jakmot mabalintag kampante, Jake. Isang masapula nagpursigiyak. Maawatan ka. Ngam ikamot ti importansya ti limitasyon ti kabailan ti bagim. Di ka madanagan. Kabailak, Jake. Basta, laglagi pam dagiti bilin kan ka ni coach, ah? Wan, Jake. Kat na yung baglangan. Tanadaan na kitigay yung makaskin ka. No, awan ka. Diyak mo na niya ti mapasama kanyak. Agpada ta, Eman. Iso ka na yun nga daak amang supsuportakan ka. Amin akabaalan na kat impaay na, tapno maisaganaan na ti sumaruno alaban. Iso akas imbilang nan akapapilya, impaay mi mat amin asuportami kan kuana. Aklo nakmanang, adamot panagdanag ko iti day di agundaway. Ngam iti makitkitak a determinasyon na, napukaw amin a panagdwadwak. Nagkarkararagaklaangan iti Diyos. Asapay ko mata ispalan na ni Eman iti paggad, iti sumaruno alaban na.
Katawan ko matidakes a mapasamak ken kuana. Ano, Coach? Kasla mapukpukaw ti depensa ni Eman. Eman! Depensa! Coach, kasla marigatan ni Eman. Anya ti aramidan tayo. Eman! Bumawi ka! Depensa kan counter! Saan ka? Sumuko! Coach, kasla napigsa unay ti kalaban. Anya nga ti strategy tayo. Masapol nga ag-focus ni Eman. Depensa kan control ti masapol nga aramidan na. Coach, kasla awan pigsanan ni Eman. Anya ti aramidan tayo. Eman! Panunutom ti training mo! Depensa! Coach, kasla saan na nakabala ni Eman? Ala, natumba ni Eman, Coach. Diyos ko! Eman! Bumangon ka! Eman! Coach, awan pa ipuot ni Eman. Huwag nga rod, Jackie. Grabe mo't nga minji kalaban. Napartak nga agungunay. Kan nagpigsa dumanog. Saan tayo na-anticipate na jay, Coach? Kung naitay ti doktor, delikado ka no ti kasasaad ni Eman. Isungag kararag tayo, Jackie. Katurayan tayo ti update ti doktor. Kasanok ka delikado, Coach? Critical ti kasasaad na, Jackie. Sana mabalin ang mapukaw ni Eman, Coach. Sana mabalin. Wan, Jackie. Agtalag tayo iti Diyos. Amo ka malasatan ni Eman da ito. Sabay na ka, Coach. Kasapulan tayo ni Eman. Ikararag tayo ang malasatan na dahito yan napasamak kan kwa na. Kumusta ngay ni Eman, anak ko? Nanang. Nay, apay ngay nga agsangit ka. Nanang, awanan tinamnama pa yung malasatan ni Eman tinapasamak kan kwa na. Ay, Diyos ko. Nukasta. Delikado lahat at ikasasad na, Nanang. Nagsakit. Inaramid lang mat ni Eman ti amin. Tapno matunoy na dagiti arapap na itibiyag. Ngang kastoy matan tinapasamak. Anak, awan ti asino man amabalin amang kwestiyon kadagiti pasamak. Dalabit, aging kalaangan dito iti bulod na abyag. Ngamaamo ka talaga nasakit arik na ti amin, Jackie. Amoy mat no kasano kapatag kanyak ni Eman, Nanang. Diyak ti maklon ti amin. Diyak mo, no kasano ak nga agbyag na mapukaw ko ni Eman. Maawatak tirik ng anak ko. Nga masapol nga aklonam. Anyaman ti mapasamak ka ni Eman. Nagsakit tayo yan napasamak, Nanang. Nagsakit. Jackie, nakasarita kong ti doktor amang tamtaming ka ni Eman. Anya ti ko na ti doktor, Coach.
talagaan nalapos tinapagtang ni Eman. Saan ka nun ama isalbar pa eh? Saan? Saan na po no dito nga ibagbagayo, Coach? Saan na mapukaw ni Eman? Amo ka narigat nga aklonan dito, Jackie. Talaga din retsana kon ti doktor. Adidan ka ba lagi ispalan ni Eman? Diyak kabalan na mapukaw ni Eman, Coach. Iso lang tinasinga dagayam ko. Ano pa'y terapap na itibiyag? Napatagunay kanyak ni Eman, Coach. Amok da ita, Jackie. Amok no kasano ti kinasingid yu iti tungkal may siya. Tauray siya. Imbilang ko muta nakaslaan ako ni Eman. Kat saan ko muta basta maaklon da ito napasamak. Kapulang iti arapahap na. Kasyayan tinagbanagan na. Kat dayta tinarikat nga aklonan. Masapul nga aklonan tayo, Jackie. No pa'y talaga nasakit. Diyak maaklon da ito yan napasama, Coach. Diyak maaklon. Eman, laban lang. Kabalam da ito'y. Adak lang dito'y. Saan ka panawan? Jackie. Marik, nak. Asa anakon nga agpayag. Di mo panunutan da ita, Eman. Amo ka na pigsa ka. Amo ka na tibkar ka. Kabaalam da ito'y. Jak impagarop akastoy ti mapasamag. Eman, ano pa'y dagiti harap mo, Apo? Ano pa'y dagiti mabalin mong aramidan? Saan na mabalin na mapukaw ka, Eman? Jak kinayat ti kastoy kayat ko magunod dagiti arapaap Eman, andak kami lang dito'y. Andak dito'y. Saan ka baybayan? Saan ka ngagmaymaysa? Agyamalak, Jackie. Pagkada akon. Saan, Eman? Pangasip. Di ka kapagsaway di kasta. Saan ko ba? Di ka agdalag. At akan tayon di tapusom. Huray. Eman! Eman! Hindi nagpanawan, pangasip! Hindi ka baalan! Eman!
Nupay makunamay sa akalakyan, nakarik na ak iti pudpud no apanagayat para ka ni Eman. Anagbalin agayem ko, sipud ubing kami. Nalukay matket di tinakam ko anang palubos kan kwa na. Ngam adu ti pagbababawiak manang. Kas kuma iti gundaway anapaluspusak, idi si bibiyang pailaan tigayem ko, alimad na inayap ko. Kamrunaan namanang, isu ti gundaway akayat ko alapdan, alumaban, tamket nga amangan no maisagmak. Ngam awanan ti maaramidak. Sapay kuma, tama kay paay iti adal ti pakasaritan ni Eman, kadag iti pada na abuk singero, ang nakasagana ang makigasang gasat, kan sumango iti paggad, para iti arapaat da. Tuy pagayam mo, nagkasang ti insalaysay mapakasaritaam, mainaig iti patpat gamunay agayam mo. Imparik namat kada kami, no kasano ti pudpud no apanamipateg, kan panang suporta iti may sa agayam. Panunutom laangan anaragsakitan ti gayam mo iti sidong tinamarswa. Katsapay lakumata iti mabiit, mapunas matun ti sakit amarikrik-nam, iti ipupusay ti patpatgan, kan ay ayatem unay agayam mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo.